kanunga susi nga hapano ya ka penre ki jing pule jong ka ki long de no e ba amdan kamdan jam ya ka hakani ka jaka Pemdan kam chu ban susi la no mama ka kongres ka wan ra lang bat ki jing kular haman la ki clearing andan uwe ban yo kam Kenom haban cha shon na ki khon ba phi tam Kalawi jong phi ka shong hakikti jong phi vote ya ka congress Sa kawai kerensan na kabanta barok ki kertong di bani konik election MLA Arhajar Arpulai kabau PCN ulayo ban saki kadai kabala penlong hak senong sora hak Arpulai terik urempang Arhajar Arpulai ya kani kerensan na penlong da kedor bar kle senong sora ya kabala penlong Hamadan Rikhana hak bani kinyungut ki kertong di bani kon hakanik election naga sora constituency nrengut naki kilawan poisik na kerensan ban penpau yala kinya kijutang Ya kini kerensan lepenya diurang ba senong ke senong kli senong seora u Dr. Syambhalang Karwanlang bat ki kertong ke belapoi sekene ke jingyalang ikan thup u kertong ke seng NPP u ba Allen West Kharkongor u MLA bementa ke seora na ke seng PDF u ba Gavin William u kertong ke seng TMC u ba Harold Firmning Khongset ke kertong jong Kongres ikong la kentiu soklet u kertong ke seng UDP u ba Titus Starwell Khan bat ka kertong jong keseng VPP ikong Payolin Nongrum. Kadbau kertong jong keseng BJP uba Michael Ron Siar shemlapoi syakane kerensan yatai. Habakran lor kimat terekam la digi job akan ki election ki baboni ki kertong agane kerensan kimat ki bakongsan kim de per palat uwe no uwe pat. Bakentup igi jingkentiu kayo kokot jinginong song ko umbam umdi kakot kakya kapule putih ban kentiu ki kam jong okai perthai bat ka bakham kongsan ka babarok ki kran kadai lor ki jing ang nuat jongki ban pen KM biang ya ka karkhana pen mi bilat na ke MCCL hadien ke jing pen sngowe ki mat rekam jongki hakani kerensan da don ru da ki ru champang ki balabo jing kelipat ki barok ki kertong halor ki mat baper bat ngasuban on ba kajilla jongi kan lo don bok lamaring la tikena ba ni sansne manwan kani keseng NPP kala ban sensia manway bat kan airu ya keji sakri ulang stable kala aban safeguard ya jakpo jadi beri bateri ko tourism dengan snow wat ni kalau badan kamha ya ki stray incident hangni yang tai pinu ma aban kia tamba na snow bagani ka sorkar bala dia sobelam du konak sama wat bami kejinja hapo isya mati ru kala aban tem mi kejinja kamu toro kala aban tem tuloy kadai ke sorkar mapungi bakalong komite bat kabala aban perform tina snow pagiti ban island ya kadai ke sorkar kebenuan mentah banong solid majority NPP nang bakala aban ensure ya stable government bat bala aban ensure ya peace and prosperity kajlajuni wishyun kumno kingan perkhat nakbenta kalawe jong kokhun ngamla watang man penbiang ya kijungdan kam haying hasam Ku kong wat kuslai ka kongres kalawan Lai hajar man ublay ki jingdan kam haying Ka kunjong pi minta kalaban pulisya prang Ka kongres kan tip lut na dong syadong namar kata vote ya ka kongres Kalong ba kasurok nam tengah seseorang kepala pol ki kot kubur la sanction kumpal pala ya ke 10 tengka la pala asnen mentah Nanti kini kasurok kadang saat kumju lain si pendek dia ka silnong hang ni silnong hang tai mau kumaong manori kumbai jukui Ikumunong ni kemak kila ba ubri wadon haka sorkar haka ding sorkar sunrok kabaladan kila le ayu haka bayde bat kande Kapag ito yung kasurok, nilayo sanction 5 taka scheme special maintenance program kapag nilayo host ng Arjar Arpoy o mnabanlen bali ko order o ladap an issue haka shitarik yung banay basipo yung snam Arjar Arpoy kapag kum ka estimated completion yung ka project hajing sisa kaya krem day ban ay tanang kapuro bakuloy Kaya kila ay may kanina project on pendep hadu kasitarit jong ni bernai basaw jong stem aljar arpula. Ringi so tu bakani kakam kadi kakam kabasyang de machine omde jin sya ban bampor hadu tata. Bila kalian ka jong ni ilayay butin
banya personal ro sa department bana gawi ka porch boy pat ban budin ya kini ki contractor mani so tho kamtam kai bana galyang jongi kong ginomi kama gidan kamanle kalong nagalyang na jongi gidan kaman personal sa sokal jala kanang bangilo sanction kamtam abide with scheme ki ko pepe Raiban monitor hagawai day but the completion time but kumju ya ka quality jong ka project ka syong but the department. Kaya nagalang na jong akum nang mikmat ayay pressure ya ka department na kuwi ka coach kuwi pat ban pinkemaw ya kini ka contractor ban yo I kanu nagalang jil pai pa jong I ya syem jinge hamtam habai ya day ba ka lek kawan ka jong ki mani so tu hi si sem basne ka sudok isautu kanu ka syamjini at hamtam namta hipai ba di bondan hapden ka jingko jingkia pero ta ni nong baragalang ka jangi nilayay buti na ko coach ko pat baragalang sa department kan ay the thing e kini contractor but kin mau baragalang sa contractor nada kim pendat ya ka kam ha ka for ko bobia ka department ka don ka linti ban penalize ya kini ki contractor para keju for kala kanya chadu ka extend ban blacklist yaki mana kalian ke jangi kum nomi mat teng ka pala ban pinyo sanction ka de penta jo sarkar jilla ban pinyo sanction ngela da teng lo contractor umman mantri teng ka ban shile ka nomi re tang ko ikala ngidan kalau man penalize si contractor dari blacklist ki dari kema man pendek ha ko ko biya ya sekarang nak jingkan jengah akabang laong bahak kuar bau Dr. Mugul Sangma ulong shift sa jam jalan ringkat in jelang bat Dr. Phul Kamji har do kuar bang bai ko blai ba kum bai saman jam kan sel la no ya ka senjang ka ba pra penyu klur kum no ban penki imbiang ya ka MCCL ha ka do kuar kablaring swai Kebun di Jingula. Lumba jam tu kagran kepada sarkar hak berkuar kala ai. Kilala ban siu ya ketulok. Jam yang kai pada ju berkuar ban siu. Ya kiram bisa hak bedai bat kumlu ban penjat. Ya kati kesimen plan hang ti hamom lu. Andai ngam ya pira lang jiwan hak berkuar. Kumo hak yang ada ibu bertumai pada saya bukan tumai. Bagaimana akan ngam jeliu ya ke ai kinduna han kai ko semen nei ka ai ka matip sai ka longba ka thir ka semen plan jami la control da kita ki breu bagi ki conditions nei kum ka vision jami nakale ko pati bala giwan na ka bor ni kwa ban ra ya kita ki professionals hak bore ban kuliah ya ketika semen plan kumak yang minta bau caman udah coordination UMD udah birokrat tenloi heba ladani wan kapor let's say ya UMD minwan ra kita teknokrat batep khama ya kalian jom mining and geology ba hadang ke ekonomi yak semen kumno man ya ketika semen plan hal kom kabadai Hakta ke profesional way, bang ba, madu, ekonomi yang kedua, dua persen siam ni, maupun dua persen berjaya yang non train, nama sedang. Ni kuat man ra yang kata jengkel lah. Hakta ke kum kebala kibai pat kesentuhan kila kibai kibenta jom dari India dengi ba kumjuru. Lada, gong yopi balai pat tak kesentuhan hangpai hajan jahil sikit. Kiam harum bagi kiat bagi umdan kan ono gejing ton. Namar bagi dania kita ki professionals. Umdan kan ono interference na kale jong politics. But niru ha jo ko ni kwa lang iwana ka por. Ni kwa mawan ra ya kita ki professionals ban tri. Ban priya ya ka te mondo sara semens ha ka kom ka badai ringkat. But kedan dan joi pa dismen plan badan. Ha pa ya jan dehel sebab joi pa ki benda jong India. Nanam tak kenang rep, ni kuat ban ai, ni kecing rep, ia sampai. Pada kam parti kongres kapoi kapua, ki sampai nengkong, kapau bai sampai ru, tak te. Iwei ikong iong ba, upan at kau kilo ni kum, iyo tang 10 kilo. Ta kadi kecing
kasbo aruduna iduna nadam syadam kinomrep telada kata kejingduna nang pendunas di penduna ka solution kalau yang ai jingyarap ai yang kisambai yang kinomrep ka kongres ka kular komtam dei manga ngamla on kulari ai yo ngamla apat jaburom ngamam kulari ai ba kumle shubun nganya yaro ya ka kongres iyo ajing ngilai loi nak kongres kabela sispa asni baro ya amja nak kongres te kabela sispa asni ka ajing rap kipai ba kasmaka ka ajing rap nak kipai ba di tiasta kita dan nak buat operation kaskul SSA tambah nilap bakat nang mi kikisna maladat kinayalam nak kongres kidai gi kilakit hi kon matoy shimet tambah mata kilamilet kilalet shawai mata kas kongres kadang lagi nayalam kilang samla sudah sambusan senem syapo kidan kibakar kam samla ai bor kini bang kam samla kina kamnat ke jembut perkat kuleh shbuan kumno kingan perkat nak benta ka lawe jong ko khun ngamla wat tang man pen biang ye ki jungdan kam haying hasam Kukong wat kuslay ka kongres kalawan Lai hajar man ublaya ki jingdan kam haying Ka kunjong pi minta kalaban pulisya prang Ka kongres kan tip lut na dong syadong namar kata vote ya ka kongres Habe jing ede ba ka NIT. Kalau ka jing si siapa ya ka jing tre ya ka NIT hadu mata om semla ban pendau. Doai na kalian ka jama wala dangam de wa mali. Rei ngade hibre badan ni ka jing kekle. Na ka benda ka ni ka than. Namahar ka jing wan ka NIT ka de ha ka por ba ka UDP ka bat ka jing sensya na ka jalan. Akabai doktor dan kuparoy berong chief minister kedukor lala ya kabanwanwa ya ketiga NIT kepo sora tingi ay good deal ya kani ba nagalian ka jungahi personally ngalay kren na kapor sa kupor ba kaiga daw ka balapulong ya kajing sange troikam kadaw ka pangalap ikalong ba nagalian jong ka central government nama pitip pada ke NIT ketika fund naga central government hadu menta timpat pelat pisah kebaan fikli lara ke NIT kalau complete lani la play kandang ne em ke jimentoy ya dipai ba dengan han sora ka juba kalau hawa nomor belai ni expect ba ke NIT kindang kumbalai hajar ngut including ya ki student ki no hikai bat ki wei ki no tre bat kindan ru ki pus sampai kindan da ki hajar teli nado ka security nado ki grade 4 nado ki LD bat ki no hikai ba ta terter dilesi kan long ka wei na ki la yo kam yo jam jong ki samla jong ka ni than bat kan long ru kawat kamai namala da lai hajar ngut kibriu kidwan nanti student kinohikai kayo kahat kan kiu ka kamay gaji jong ki nong kamay kali siya ni kan kiu nanta ki homestay dan ki hotel kan long ka lat kapangin la kan pli wat ki 5-star hotel ru na kabanta ka jingdang kam jong kibawan hagat ka institute agar tong bagi jet parti ki banyak sendok lang matal sorkar kalongwa ni kam prefer ya ki regional party kanang bagi penkran ya kahok long breu man breu bat ya kahok long try ya kari la jongken lada that regional party ru idan lang bagi poi saka kala kuwe legai ko anak ni kali kata sorkar ladan iwan jagat jengkau. ngayay wan chaka nika jaka man lakas ngi hinringam tipka ay banjaya kalawe Yai apsakin gyat sniki jing barok in kot
Namar ka kongres kawan rabat ki jingkular Barokin salong ki bakhoy bat basuk banyo Jing bam sap nakari jong ni kan sa khod no par Vote Yaka Congress.